Breaking news ni amakuru mashya tukugezaho nta kiguzi, icyo usabwa ari ugukanda subscribe ndetse tukazajya tubasha kubana 5 kuri 5. Reka nongere ngusuzana ariko nguha nikaze we mukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wabikora kubikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana neza mu makuru atandukanye ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha ku Kuri News TV. Nanone rero tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo turebere hamwe mu makuru aba yagiye yandikwa n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye, byabi byandikira hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'iki gihugu. Nyemerera untize umwanya we mutoya turebere hamwe ibiba byagiye bivugwa ndetse byandikwa n'ibitangaza makuru bikuru. Kugeza ubu ngubu tugiye kubabwira ko M23 yamaze kuba yakigarurira Masisi. Ni ku mugambi rero mubisha wabashije kuba wakorwa n'igisirikari cya Kongo FARDC, aho ingabo z'igisirikari cya Kongo zifatanyije n'imitwe igiye itandukanye zabashije kuba zakora operasiyo yo kwirukana M23 mu birindiro byayo. M23 ikaza kubirukankana anariko ibacanaho umuriro, bikaba byarangiye M23 itsindiye umujyi wa Masisi. Kugeza ubu ngubu tuvugana Masisi ikabiri mu maboko y'umugabo Sultani Makenga. Ndetse kugeza ubu ngubu aho ngaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano itandukanye irimo kugenda ibera Rubero. Turaza kubabwira ko abashinwa bagera kuri 3 babashe kuba bafungwa na leta y'igihugu cya Kongo, ndetse by'umwihariko aba bashinwa bakaba bafatanwe zahabu zigiye zitandukanye. Bivugwa ko bafatanye ibipande bigera kuri 12 bya zahabu ndetse na miliyoni zisaga 800 z'amadolari y'Amerika. Ngaya yose rero nayo bakuye mu binombe bigiye bitandukanye, aho bashakaga uburyo kiba kwibaza zahabu ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo. Naho Felix Antoine Tshisekedi yabashe kuba yahura na mugenzi we w'igihugu cya Qatar, babasha kuba baganira ku migambi igiye itandukanye ndetse bagirana n'ibiganiro mu kugira ngo baganire ku ngingo zigiye zitandukanye. Aho rero baganiye no ku mutekano ukomeje kugenda wangirika hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse Tshisekedi yaboneyeho n'umwanya mwiza wo gusaba perezida wa Qatar ubufasha bugiye butandukanye mu bya gisirikare kugira ngo amufashe kuba yamuhereza intwaro ndetse n'ibikoresho mu kugira ngo abashe kuba yahangana n'umutwe mu 23. Naho Peter Kirimwami usanzwe ayobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru yongeye kuba yakinginga abahoze mu mitwe igiye itandukanye mu mujyi wa Goma mu kugira ngo bajye mu gisirikari cya Kongo FARDC mu kugira ngo babashe kuba barwanya umutwe mu 23. Ni mu kirori rero cyo gusoza umwaka, aho yagerageje kuba yasangira n'abaturage bagiye batandukanye mu mujyi wa Goma, aboneraho no gutanga ubutumwa mu kugira ngo bamwe mu rubyiruko rw'uyu mujyi wa Goma ndetse no muri Kongo muri rusange babasha kuba bakitabira kujya mu gisirikari cya Kongo FARDC mu kugira ngo bakomeze kurwanya umutwe mu 23 ukomeje kugenda ukubita umusibirizo ingabo z'igisirikari cya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu zikomeje kugenda zigwa mu bicu bya mu 23, aho irimo kugenda ibahondagura buri kanya. Naho mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje kudogera, aho ibiciro ku masoko bikomeje kugenda byurira umunsi ku munsi. Kugeza ubu ngubu tuvugana indagara zirimo kurya umugabo zigasiba undi. Ni nyuma y'uko perezida Evariste Ndayishimiye Alias Neva yakomeje kugenda avuga ko afunze imipaka kubwo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kitabona bimwe mu bicuruzwa bibasha kuba byakinjira mu gihugu cy'u Rwanda bivuye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko ibijyanye n'iby'uburobyi, dore ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko gifite ibiyaga ndetse n'inzuzi zigiye zitandukanye zivamo ibyo mu nyanja. Kugeza ubu ngubu indagara ziri kujya umugabo zigasiba undi, turaza kubasesengurira akantu ku kandi. Naho mu gihugu cya Uganda ho Generali Muhoozi Kainerugaba akomeje guterana amagambo n'umurwanashyaka
Party. Uyu nguyu rero bamwita Bobi Wine. Uyu Bobi Wine usanzwe akuriye ishaka hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse by'umwihariko uyu Kyagulanyi yakomeje kumvikana mu mvururu zigiye zitandukanye, haba ngo kwiyamamariza ku mwanya wa perezida, dore ko yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye nko kwiyamamariza kuba perezida, ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo mu myigaragambyo igiye itandukanye, aho yagaragaza ko yibwa amajwi. Kugeza uyu nguyu Bobi Wine rero ukuriye ishaka Unity, kugeza ubu ngubu yakomeje kugenda aterana amagambo n'uyu General Muhoozi Kainerugaba, usanzwe ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF. Kugeza ubu ngubu ukomeje kugenda avuga ko ashobora kuba yaca Bobi Wine umutwe. Ni amagambo yanditse ku rukuta rwa X, turaza kuba twasobanukirwa ndetse kuze kuba twayasesengura, tuze kuba twarebera hamwe ibi bikomeje kugenda bivugwa muri leta y'igihugu cya Uganda, dore ko bamwe mu banyapolitike bamwe batangiye kugaragaza ko bashigikiye uruhande rwa Bobi Wine ukomeje kugenda yigarurira imitima y'abatari bakeya, dore ko umugore we nawe akomeje kugenda amushigikira mu bikorwa bigiye bitandukanye, dore ko umugore we nawe afite umwanya ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ashinzwe ibigenda n'ibiza ku kibuga cy'indege hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu makuru arambuye. Ni nyuma y'imirwano igiye itandukanye ikomeje kugenda isakiranya umutwe mu 23 ndetse n'ingabo z'igisirikari cya leta ya Congo FARDC, kugeza ubu ngubu induru ndetse n'urwamo rw'amabombe rwaraye ruvuze Masisi, aho rero byaje kuba byarangira umutwe mu 23 wigaruriye uyu mugi. Ati byagenze gute rero? Ni nyuma y'uko umutwe mu 23 watangije operasiyo zigiye zitandukanye, aho ingabo za leta ya Congo zifatanyije n'abarundi SADC, abacancuro b'abazungu n'imitwe igiye itandukanye irimo FDLR, MMA, Nyatura ndetse n'indi itandukanye, yakomeje kugenda yifatanya n'izi ngabo za leta ya Congo, baza kuba bashotora uyu mutwe mu 23. Bityo umutwe mu 23 ubasha kuba wahita ukora barikanizasiyo igiye itandukanye, aho rero waje kuba wafunga imihanda ijya niva Masisi, bityo ingabo za M23 zibasha kuba zahita zigota igisirikari cya leta ya Congo FARDC, maze babakubita batanzitse, aho rero baje kuba babahondagura mu buryo bukomeye cyane, abarundi ku rugamba bakaza kwicwa nk'imonyo. Kugeza ubu ngubu umugi wa Masisi cyangwa se iyi santere ya Masisi ikabiri mu maboko y'umutwe mu 23 ukomeje kugenda wigaranzura izi ngabo za leta ya Congo n'abambari bazo. Kugeza ubu ngubu uyu mugi rero nyuma y'uko umaze kuba wagwa mu maboko ya M23, by'umwihariko umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yahise abitangaza ku rukuta rwe rwa X, ndetse anagaragaza amashusho n'amavideo agaragaza uburyo ki umugi wa Masisi urimo kugenda ukondororwa n'izi nyeshyamba za M23. Kugeza ubu ngubu zambariye urugamba, ubona ko zifite gahunda yo gukomeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko zifite morali idasanzwe nyuma y'uko zigaranzuye izi ngabo za leta muri Rubero ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikikije umujyi wa Goma. Zikaba zifite gahunda yo gukomereza mu mujyi wa Goma mu kugira ngo zibashe kuba zafata ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho uyu muvugizi yakomeje kuvuga ko ibi bibuga by'indege bibiri ari byo bihangayikishije uyu mutwe mu 23, dore ko igisirikari cya leta ya Congo FARDC ariho kibasha kuba cyifashisha mu kugira ngo kibashe kuba cyahagurutsa indege zaco mu kugira ngo kibashe kuba cyatera uyu mutwe mu 23 ukomeje kugenda uba akasa mutwe hariya mu mugi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo, aho rero ukomeje kugenda ukora ibikorwa bidasanzwe. Tukiraho mu burasirazuba bwa Congo, reka tuvuge ku bashinwa batatu babashe kuba bafatwa na leta ya Congo. Ni abashinwa rero bagera kuri batatu babashe kuba batabwa muri yombi nyuma y'uko hateyanzwe itegeko y'uko bagomba gufungwa. Ni nyuma y'uko babashe kuba bafatanwa ibipande bigera kuri 12 bya zahabu ndetse n'amadolari asaga ibihumbi 800. Abangaba rero ni abashinwa babashije kuba bagera hariya
muri Kongo mu buryo bw'akazi, ndetse by'umwihariko bakaba bari baratangiye kugenda bakora imirimo yabo. Leta ya Kongo yanzuye ko yabashe kuba yafunga aba bashinwa, ndetse by'umwihariko igihugu cy'Ubushinwa nacyo kikaba cyatangaje ko kigomba kuba cyatanga impano cyangwa se ibisubizo kuri iki kibazo cyabashije kuba cyagezwaho na ambasaderi wa Kongo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe rero aba bashinwa bafunzwe hariya muri leta ya Kongo hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye y'ubujura bukabije, ndetse na ruswa ikomeje kugenda imunga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, aho rero aba bashinwa bamaje kuba batabwa muri yombi, ndetse Felix Antoine Tshisekedi we nyuma yo kuva muri Qatar kuganira na mugenzi we perezida wa kiriya gihugu mu kugira ngo babashe kugirana ubufatanye ndetse n'amasezerano agiye atandukanye mu bufatanye mu bya gisirikari ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye byo kuzamura ubukungu bwa buri gihugu, haba igihugu cya Qatar ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi yagarukanye akanyamuneza, bigaragara ko perezida w'igihugu cya Qatar yaba yamwemereye kuba yamuhereza intwaro ndetse n'abasirikari ibikoresho mu kugira ngo barwanye umutwe mu 23 ukomeje kugenda uba akazungerezi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza kuzenguruka amahanga, ndetse akomeza kugenda ashakisha uburyo ki yashaka ubufasha mu kugira ngo akomeze kurwana n'umutwe mu 23, biza kuba byarangira umutwe mu 23 nawo ukomeje gushaka intwaro kabuhariwe ugakomeza kugenda ukubita ingabo ze, kugeza ubu ngubu rero akomeje mu bihugu bigiye bitandukanye ashaka ubufasha bugiye butandukanye mu kugira ngo akomeze kurwana n'uyu mutwe mu 23. Naho hano mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma, ni nyuma y'uko umwaka wa 2024 warushizweho akadomo, kugeza ubu ngubu Peter Kirumwami yagaragaye arimo kugenda asangira na bamwe mu baturage hano mu mujyi wa Goma, ndetse by'umwihariko abahereza impanuro. Iyi nama rero yari yitabiriwe n'abajenerali benshi cyane, ndetse n'abasanzwe bavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo. N'abaturage bitabiriye iyi nama bagaragaye basangira n'uyu Peter Kirumwami usanzwe ayoboye Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu ubutumwa yabashije kuba yahereza bamwe mu bitabiriye iyi nama, ndetse by'umwihariko abana bavuye mu mitwe igiye itandukanye bakagaruka mu buzima busanzwe, mu mitwe yari isanzwe ikorera hafi hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Yumvikanye asaba urubyiruko kwihutira kuba bakiyandikisha mu gisirikari cya Kongo FARDC, ndetse no kutaba ibigwari ngo bananigwe kuba barwana n'umutwe mu 23 cyangwa se kuba bawutangira amakuru. Ni nyuma y'uko rero umutwe mu 23 nawo wakomeje kugenda wigarurira ibice ukabasha kuremeshyamo inama, ukinjiza icengeramatwara mu baturage aho ubashe kuba wakwigarurira ibice. Na leta ya Kongo yatangije uwo mujyo wo kuba itangiye kuba yagenda ibwira abaturage kuba batanga amakuru kuri M23 mu kugira ngo leta ya Kongo ibashe kubona amayere yo gukomeza guhangana n'uyu mutwe. Naho mu gihugu cy'u Burundi ibintu ni ibicika, imiborogo, induru ziri kuvuga ku mihanda no mu nzu, aho rero ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira, ndetse perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari nta kintu arimo kugenda abikoraho, nyuma y'uko we arimo kugenda agaragara ku mavideo ndetse no ku mafoto agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agiye akoresha, aho rero arimo kugaragara afite ibi byo kujya mu ntoki, ndetse agaragaza ko Uburundi ari paradizo, ariko bikaza kurangira mu biturage ndetse no mu bice by'icyaro harimo kugenda hagaragara abarimo kugenda bicwa n'umudari umunsi ku munsi. Kugeza ubu ngubu indagara ziri kurya umugabo zigasiba undi. Ni nyuma y'uko rero uyu mugabo Evariste Ndayishimiye we akomeza kwemeza ko igihugu cy'u Burundi ari cyo gihugu ngo gifite umutekano, ndetse akemeza ko igihugu cy'u Burundi ari cyo gihugu washakiramo ibyo
kurya, ndetse uramutse ngo ushaka kuba wabona ibyo kurya bihendutse wajya mu gihugu cy'u Burundi, ariko hakagenda hagaragara abantu bagenda bicwa n'inzara, ndetse bamwe bakavuga ko ibiciro ku masoko muri uyu mwaka bigiye kuba byakikuba akarenga kabiri, aho rero ibijyanye n'indagara zabashije kuba zakurira mu buryo budasanzwe, aho ziyongereyeho 1% by'ibigiciro cyari gisanzwe kiriho, ndetse ibijyanye n'ibikomoka ku matungo byo bikaba byaratombagiye muri uyu mwaka wa 2024, bikavugwa ko uyu mwaka wa 2025 urasiga imidari myinshi mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida we akomeje kugenda avuga ko igihugu cyari paradizo, kandi ko kizakomeza kugenda kiba icyambere mu bihugu byihagije ku biribwa. Tunyarukire mu gihugu cya Uganda. Generali Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo za gihugu cya Uganda PDF, akomeje kugenda aterana amagambo n'uyu Bobi Wine Kyagulanyi. Uyu Bobi Wine rero ukomeje kugenda asakirana n'uyu mugabo Generali Muhoozi, nawe akomeje kugenda avuga ko Muhoozi atabasha kuba yamutera ubwoba. Ibi ngibi byose ni mu butumwa Generali Muhoozi yabashe kuba yanyuza ku rukuta rwe rwa X, akavuga ko iyo ashaka kuba yaca umutwe Bobi Wine aba yarabikoze, kandi akavuga ko abamurinda cyangwa se abamushigikiye ari papa we, naho ubundi ari ku bwa Generali Muhoozi yagomba kuba yarabashije kuba yamukegeta igihanga. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bihuruza abatari bakeya, aho abenshi mu gihugu cya Uganda basanzwe bakurikira Bobi Wine, dore ko akurikirwa na miliyoni zigera kuri 2 n'ibihumbi bigera kuri 400, naho uyu Generali Muhoozi akaba n'umuhungu wa Museveni, akaba yarujuje abantu